Jimmy Pacho channel agan lo let ta in zawain chibai kabu ka cheu ka channel bin la subscribe la bin num chuan khong tangin subscribe button khamin lo me sak don nia ole tuntuma hian mania Coldplay kiss cam an nei na a mi pale me chia loin kwa viral ta fak mai kha pujimi mizo trong ron da vete sap trong thiam lo kan tam sia ti kha an ron am nuala chowang chuan Morning Post UK le New York Post tena an soi abula tanga to thlengin karon da dona in lo thlir don nia astronomer CEO Andy Byron le Christine Kabot te chungchang ani ole ngai thang astronomer CEO Andy Byron chu Christine Kabot nen anin ngai zong nia soi chu tumlo taka pholang tu Coldplay fan hian tuna viral kiss cam video tang hian cheng khatma ala lo ani na taka chuan video atang hian sum kala lut lo ti in Grace Springer chuan host Alison Hamot le Dermot Ilari te nena UK This Morning Monday episode asoya Springer chuan hetiang hian nun in thlak hun lai taka capture thei dan po hi asoya tin ama ngein big screen a mu abei seya achan chu hun poimo lai tak lo capture hi nuam ative shim ti asoi bok AI company astronomer CEO Andy Byron a video chu Coldplay concert atangin social media adar nasalea he clip a hian a company HR Chief Christine Kabot chu anung lam atanga akwa lai mu ania camera an mu vele an mai an thupta ani Chris Martin chuan an pahni hian camera ma a an live shim wang emo an in ngai zon wang emo ni in asoi chiat na chu a thleng to a Andy le Christine te chuan mipuin an in ngai zong nia an soi chungchang po an theto ani hemikara hian mi ten an chungril thuk zokin an hai lang zel bok ani Christine hian November sang ni somni pali khan Byron company hi azoma video viral ma hian Andy chu angai na view to ani tharuk lai kalta khan Christine hian an social network service LinkedIn a chief people officer na thokin astronomer azomti aziaka team te chuan anti thin urle a video viral nuwa hian a LinkedIn hi remove anito ni in alanga mase reporta alandan chuan thani khat kalta a chief people officer na katho tir atang khan team le kan na tho mak tak te hian min ti boy thin le ani ti in asoyani Christine Kabot hi astronomer lama ain son ma hian newsnen an thok duna a workspace thar chungchang an soi line Christine chuan LinkedIn post ta Andy Byron le team nen anin biak na chakna ani thu asoya Christine chuan soiho na chu astronomer ahun rem chang omtele na thokte career ti mason the na tur chungchang ani thu soi reporter chuan Christine Kabot hi ma in Kenneth Thornby nen anin nei ni in an soi an pani hian kumsang ni som paret khan in thenna an the lut ni in an soi kumsang ni som ni le pali khan anin thenna hi ti fel anita ni in an soya an nu pa hian fa an nei ni a soi ani anin then nuwa Kenneth hian an fa en kol namo alak ngai ni in na soi chiang taka nem nge ani lo na a LinkedIn a chuan Thornby ti ming apu ani news interviewer Christine chuan ami mal nun le professional thil pakhat azir chuak ti asoya chu tu po hi midang te level milin anin siam rem tur ani antana poimo nena in mil turin in siam rem turani chu in zomna siamna ta na lungphum ania chu tiang chu apian kena telsa ani angin ana po a ol sampha le ani Andy Byron le Christine Kabot te video a viral meu chuan internet mangtu ta chuan CEO nupui kha social media a anjong tanta ani Andy hian nupui Megan aneya ani hi Massachusetts Bancroft School a lower school le
Hope Graham Program Admission Assistant Director ani thu an soi an nu pa hi fa pani nein New York an khosa ani video adar chhuanuwa internet mangtu ta chuan megani FB profile chu an comment ta sup maya chumi nuwa chuan profile atangin surname anam Byron ti apai dai ti an muchuaka anuwa page chuan account thlengin adi active ta ani video ka capture lai khan thil tam zok hi chu ka ngai tu vak lova ma se mi zong kha an nuaya konsa ta hian mi singa chuang an oma chuwang chuan thupui lar takpo ani ti in Grace Prince ri chuan asoya ti chuan ka thian tenen kan soi howa footage chu interview ang u ti in ka soya chu tiang chuan video chu athatok em ti te kan ena tin athatok le in kan thria ani ale lama chuan New Jersey khwa Grace Prince ri hian kar khat po tlinglo chhungin a video post clear tu maktaduai za somni pani chuang aneya mi ten an lo ngai ven lutuk chu poi ati thu asoile loisi ani andi nu pui megan achung kwale chutiang kara liam tuar zong te awangin poi kati takzet ani ma se ka soi to angkhan mi singa chuang an oma keima chau hian camera in kalalawa chowangin upload lo ma ila midangin an upload nge yang ti karing ti in asoi bok ani tu tenge an ni ka shalo tu te emo in kis lai la fu ve maya ka in ngaya chu postum kani heng mi tenun ati dang lam dot mai hi poi ka ti le ma se game a thak tak ka khela lomman a thak tak ka dong bok ani an ko pui te chu he thil atang hian an dam thei ka be seya an phu ang malam hun an ma a ala renga chowangin an limna atan second chance an nei thei ka be sei an tan chuan ka video hi mal som na in thup ani ti in asoi chun jom bok ani Springery video hi adar zau to hle a an van duina akal chuang nge ni Coldplay concert nei lain in mangai tak te in ko lai chu kis khema hian alang chiang khop mai an ni chuan big screen a an lang vu ti an in fiat chuan an in kha thuaya thei angin mel an thup ngal ani Coldplay vocalist Chris Martin chuan an thil ti mak tak chu achang le ta microphone atangin anin mangai ani lo vek chuan an zak zum ani nge yang ti in an soya chota musician pakhat phoklek tak chuan he thil dik lo kan ti lo ram ka be sei an ti zui vele ram bok ani he minua hian an pani hi astronomer CEO le head of HR an ni thu an soya tin pomlai nei ve ni in an lang video hi social media a adar nu loka andi nu pui megan Kerrigan Byron chuan a account adi active ma in Facebook a aming asak ngal ani Christine Ero chu privateer ram CEO Andrew Kabotnen anin nei mek ni in alangbok astronomer company chuan Christine le a boss in kara in ngai zon na omnia soi chungchang a hian formal investigation anei ngala an pani chuan chol tir an ni ma se tunkar top khan company chuan andi hian he thil mol phona awang hian ana atangin ban thu apuanga tunma a kan soi tong khan astronomer hian an din tir atanga min kai shruai tu hlut na le nun phung te hi kan ngai poimo hle a kan shruai tu te hian nung chang le chan na konga po te phung an siam be sei ani a tunna ya chuan chu te phung chu athin lo ani ti in tech company rep chuan zirtop ni khan pay 6 ashil ani andi byron hian aban na hi athe luta board of director po in alopom ani hemi nuwa hian co-founder le chief product officer pet dejoy chu astronomera interim CEO atan anruat ani Coldplay concert Kiss Cam anti hi khovela hian alo lar em maya en turin mitam takan kal thinani chuta chuan munthen khata te phei chuan hei kan mizo nular pi maria fa nai te po
an nu pa te poin an kala an vachim nge ni mun then khata cho tiang chu adin mun ani a mi singa rual jan khata he tiang anga kal khom thei nei ro pui takani ti kha kan soi lang tel du ani e ro pui khop mai pi mari te pon lim khopani he video hi fentena in mi demand angin karonda ania he tiang ang bo ruak hi ka video da ka chak vak lawa amai ro chu atha em in ka hria a ale lam taka nupa in nei to reng si te rin om lo athat lo zia an pasal te laka mon nu pui te laka mo rin om lo taka nunan mangkha khovel mit muwa pho choin anom ta ni chowang chuan pathian in kan thil ti te aru karala kan ti te min murengani ti sia in pathian ti dekin nupui kan sapat nulpui le pasal kan nei ni pon kan nupui te laka te kan pasal laka te rin om taka om turin ka video thli thin tu te kan cha du chewani e lalpan mal som vek chewro se next video kan mule vek don nia tunatan chuan bye bye vek ule bye bye